Čekaj, di si ti sad? Ajde, gledaj, samo se onda spuštaš dolje. Da, vidiš botanički. Onda produžiš i samo skreneš prvu lijevo. Osjeti? Malo s licem. Nina? Volim curu. Pa to je okej. Ma šta je okej? To. Ali... nije to sve. Moja cura je tvoja doktorica. Lidija. Lidija je tvoja cura. Isuse Bože. Trebala bi otići kod nje. Aj daj više, aj. Daj. Di. Nema bi Humphrey Bogart. Šta? Pa kad ti je trebalo toliko dugo da ju nazoveš i da joj kažeš o čem se radi? I zato si ti brže bolje potrčala da joj to kažeš. A šta sam trebala? Isuse! Kako ti ne shvaćaš da je jedna osoba dovoljna da se to sazna? U kojem ti stoljeću živiš? Nisi ti ništa shvatila, draga moja. Ništa. Ćao, mama. Mama. Vraćam se u Zagreb.